Kuringana na murugamiriri munene wa Tasaru Agnes Pareiyo, Kaunti ya Narok ni ikoretwo na wongerereku wa ciana cia airitu kuoha itakinyitie miaka 18. Pareiyo akiuga undu uyu ni utumite ciana nyingi cia airitu gukorwo iteguthie na mbere na mathomo mao. Pareiyo akiuga aciari nimagiriirwo ni gukorwo makirora na gutara ciana ciao cia airitu ari ta njira imwe ya kugitira ngero eno. Kwa hivyo mimi ningeomba tu Wamasai wetu, wa mama, ile responsibility sao sasa mani. Kwa sababu hapo mbeleni mama alikuwa anachunga msichana ili asipate mimba kabla hajafanyiwa tohara. Ni augite athuri aria mekunyitikana makihama ciana nyinyi nimegutacokirio makinya marumu ma kiwatho. Saa hii ni mambo mapya ambayo yamekuja na hata sisi tutajitolea moja kwa moja tukishikana na ile sheria iko ambayo inatetea wasichana, tutatokeza sisi sasa kupigana na mimba za mapema kama vile tu tulikuwa tunapigana na ndoa za mapema na ukeketaji. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mĩrĩng'ũ wa Mũngai.